sekhaya kuyaphithizela kunesiphithiphisane esikhona into encane yomndeni kufika amandwendwe namhlanje asivakashele and ngijabulile kakhulu. Akukho kude ekhaya kaMakhwela kuyibanga nje elincanyana likude kakhulu. Siyakhuleka mina bakakhwela nina bakanduli omkabhaze siyocela isihlobo esihle uMthomeli ba kuthiwa singicela ngene ngaphakathi ngoba ngathi niyakhuluma kabhaze baba sithunyiwe la uMthomeli uthi asengicela isihlobo esihle ukuthi asikhuleke nesithole esimhlophe ijongosi elimnyama nesithole esibomvu nejongosi elimpela nenhlala phakethenike eyinkomo embili. Njengoba uMthomeli bolwandle ingawela abafokazana noma lesigojana kuphela ukuze siqhubeke nje imvula mlomo iyona ujuqu efaqalwe ngayo. Sithe masivumelana sathi 16,000 ningakakhulumi ngayo le imvula mlomo thina ke le ekhaya uthi uyikhokha sibala kabili kube imvula mlomo besiyongena esilobolweni okusho njengoba benimemeza ukuthi nina 6 iyo 16,000 imvula mlomo guys. Hello guys, Umgozi Ojosi here. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Uthando Nesithembu guys, Uthando Nesithembu. So umusa Msileko bekathumele bakhongi lapha kakhwela ukuthi bayomcelela isihlobo lesinhle ukuthi hayi abakamsilekise bakhona bahamba baya kakhwela. So bakhongi la bekabathumelile bafikile kahle bacala ama-process ama-negotiation bakhulekela kahle gateini bamukeleka bangena phakathi. Then boom uma bangena phakathi bathi bafuna imvula mlomo guys. Sonke siyade ukuthi lapho kunemalobolo khona vele kufuneka imvula mlomo. So baba charger wahamba kahle kwaba kuhle. Then umakoti bamgcokisa bekukuhle man. Wagcokisa umakoti wabalethela ibasket wathi le basket le is supposed ukuthi inikwe makwamkhwenyane but ngoba ngasekho ke seyitonikwa ielder umuntu lomkhulu lomdala wemfadi lo khona lapha emndenini. Then we all know ukuthi ibasket ito yakomamkhulu as kunguye the first wife and isne number 5. So guys dahamba kahle ingcoco temalobolo bakhongi bakhipha lokhu baphathise kona. They managed ukuthi bakhiphe 6 etinkomo sekule 6 etinkomo then they added lemvula mlomo ukuthi ngilenye inkomo shothi bakhiphe 7. Then babuyele emuva kwaMsileki to report ukuthi hayi sambe njani emalobolweni silobolile umakoti sengowethu usinikile nebasket nayi iwine usinikile bayiphathile. So naye sinebe kabukeka happy guys ukuthi amandwendwe finally afikile kubo wathi i-caption yakhe ayishila athi umfana usikhifile isithembiso. So guys, thank you so much for watching, thank you for listening. Don't forget to smash the subscribe button. See you in my next video. Ciao for now.